Salibonani bafundi bogwalo lokuqala. Namhla sifuna ukukhangela ulimi. Kuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma ulimi sisebenzise amabala aqondileyo. Namhla sifuna ukukhangela izinto ezingamanzi eziphuma emzimbeni womuntu. Izinto ezingamanzi eziphuma emzimbeni womuntu. Uyawazi amanzi Alwande? Amanzi uyawazi? Amanzi. Yebo. Anjani amanzi? Angumbala uphi? Amanzi angumbala uphi? Amhlophe. Awala mbala. Anjani amanzi? Amanzi angumbala uphi? What color is water? Angumbala uphi amanzi? Khuluma phela Alwande. Amhlophe. Alithanga. Hayi. Aluhlaza. Anjani? Asetshenziswana amanzi nxa ungazi ukuthi angumbala wuphi. Uwasebenzisana amanzi. Colorless. Awala mbala. Ngithi wena songumlungu wena sokhuluma isikhulu. Awala mbala. Amanzi ehlanzekile awala mbala. Angithi nxa uwafaka emlonyeni ke anjani amanzi? Amnandi. Ayababa. Anjani amanzi nxa uwafaka emlonyeni? Nxa wanatha. Anjani? Sithe awala mbala. Awala awuzwa ngithi kawamnandi, kawababi, aphonguba ngamanzi. Good, awenelisa ukwazi. Ngakho-ke ngithe namhla sifuna ukukhangela izinto ezingamanzi. Ngesikhiwa sithi things which are liquids. Into enelisa ukuthi uyithela ngithi eziphuma emzimbeni womuntu. Eziphuma ngaphi? Emzimbeni womuntu. Angithi ngifuna siqale ngebala leli. Ngizakutshengisa ibala, ngifuna ukuthi ulibale. Ngibalela ibala leli. Inyembezi. Very good. Uqondile. Inyembezi. Ini? Inyembezi. Inyembezi. Angithi uyazazi inyembezi wena? Akungitshele ngenyembezi Alwande. Awazibona? Umuntu ekhala uyaphuma inyembezi. Uyasazi isiNdebele. Umuntu nxa ekhala uphuma inyembezi. Zingumbala wophi inyembezi? Zibomvu, zimhlophe, azilambala. Zingumbala wophi inyembezi? Zingumbala wophi? Azilambala. Wakwaphuma inyembezi wena? Wakwaphuma inyembezi? Wawe kwakwenzakaleni uzuphuma inyembezi? Wawukhala. Susiyathatha inyembezi Alwande. Umuntu nxa ekhala uphuma inyembezi. Kwesinye isikhathi njalo abanye bahleka baze baphume inyembezi. Umuntu engakhali kodwa ehleka Alwande, ahleka ngumuntu yaqumba. Hleke uze uphumeni inyembezi. Kwesinye isikhathi njalo ungaphandlwa yilutho elihlweni uyaphuma inyembezi. Angithi Alwande? Iyaphuma inyembezi. Uyaphuma inyembezi ilihlo lakho khona lizaba bomvu. Ilihlo lakho nxa libomvu uyaphuma inyembezi. Nxa ilihlo libuhlungu kwesinye isikhathi abantu njalo baphumani inyembezi. Siyabonga. Uyazazi wena ini? Inyembezi. Sulibhalile ibala ethi inyembezi? Libhale. Bhala inyembezi. Umuntu nxa ekhala uphuma inyembezi. Umuntu kwesinye isikhathi angahleka kakhulu uyaphuma inyembezi. Kwesinye isikhathi umuntu angaphandlwa yilutho elihlweni uyaphuma inyembezi. Njalo kwesinye isikhathi nxa umuntu ebulawa lilihlo uyaphuma inyembezi. Inyembezi ngamanzi aphuma emehlweni. Angithi siyabonga. Asikhangele okunye okuphuma emzimbeni womuntu. Nanti balalela akubale lokho. Ingozi. Khangela Ingozi. Khangela la. Ingalo. Ingazi. Ngungalo kula N la.
Bala kuhle isiqa lesi. Igazi. Ya, bonile. Igazi. Ini? Igazi. Igazi. Uyalazi lona igazi linjani? Lingumbala uphi? Libomvu. Libomvu igazi liphuma nxa umuntu kutheni. Ukubona umuntu ephuma igazi? Liphuma nga? Nxa selimele. Nxa umuntu elimele uphuma igazi. Bomvu, amanzi abomvu aphuma emzimbeni womuntu nxa enjani? Nxa elimele. Angithi ye, waphuma wena igazi? Wakutheni? Wakutheni? Nyasikwa. Wasikwa yini? Nyasikwa. Yini? Ingqamu. Ingqamu, asikwa Ingqamu. asikwa ingqamu uyaphumani? Igazi. Kwesinye isikhathi kulelinye igazi eliphuma emakhaleni alwandi. Wakwalibona igazi eliphuma emakhaleni? Umula. Igazi eliphuma emakhaleni libizwa kuthiwa kuyini? Mula. Angithi iye ligazi lelo uyalazi. Akubhaleke ibala elithini? Igazi. Ini? Igazi. Igazi. Amanzi abomvu aphuma emzimbeni nxa umuntu elimele. Njalo sithe kwesinye isikhathi igazi liyaphuma emakhaleni. Nxa seliphuma emakhaleni libizwa ukuthi mula, umupho. Sobhalile. Siyabonga. Khathesi asikhangele elinye ibala njalo. Leli akubale sibone. Amathe. Amathe. Uyawazi amathe? Aphuma nga? Emlonyeni. Nxa kutheni alwandi? Nxa ukhafula yaphuma amathe. Khafula, amanzi aphuma emlonyeni nxa umuntu ekhafula kuthiwa ngamathe. Angithi angumbala uphi amathe? Angumbala uphi? Angumbala uphi alwandi? Abomvu, amhlophe, awala mbala. Amhlophe. Amhlophe, yebo kwesinye isikhathi kuyatshiyana ngamathe akho ukuthi anjani lokuthi emlonyeni wakho kunjani. Kwesinye isikhathi abangani amhlotshana kodwa kwesinye isikhathi abe engelambala. Angithi amathe ake egcwala emlonyeni. Kuyabe kutheni nxa amathe egcwala emlonyeni alwandi? Khathesi mnandi amathe lawo lamathe kodwa kwesinye isikhathi uyawazi segcwele emlonyeni kuyabe sekutheni? Kuyabe kwenze njani? Nxa ungela lutho emlonyeni ulokhu mumuza yabe kuphuma amathe amanengi. Yebo, nxa ungela lutho emlonyeni, yebo. Nxa kuphekwa izimnandi ungazwe ekitchen ngapho bepheka izinto ezimnandi, uzwa amanzi kuthe segobhoza emlonyeni, segcwala emlonyeni nje sokuthi kulento ezimnandi ezinukelelayo ozazidla. Ngithi ngamathe. Kuhle yini ukukhafula amathe? Kwesikhathi asibona abantu bekhafula phu. Hayi. Akuqondanga. Ngithi akumelanga sihambe sikhafula amathe, uyathelela abanye imikhuhlane. Angithi ngamathe ayasincedisa nxa sisidla, nxa sihlafuna, nxa usidla ulutho kumele uluhlafune kuhle. Amathe lawana alezinye izinto ezenza ukuthi ukudla kwakho kwenelise ukuthi kungene kuhle emzimbeni. Ngakho-ke nxa usidla hlafuna. Amathe lawana enzela ukuthi emlonyeni kuhlale kumanzi njalo lokuthi kusebenze ekudleni oyabe ukuhlafuna. Ngamathe singadlali ngawo sikhafulelana kumbe sikhafulela phansi. Hatshi, angithi amathe. Bhala ibala lethu leli lithi amathe. Amathe, amanzi atholakala emlonyeni. Asincedisa ekudleni, asigaya ukudla, njalo akumelanga sihambe sikhafula indawo yonke. Amathe ngenza ukuba sithelelane imikhuhlane. Asihambe kwelinye ibala, amanzi aphuma emlonyeni, nanka amanye. Akuzama ukubala leli bala sibone, mahlakanipheni. Asibale. Amahlamvu. Khangelisisi. Amahlamvu. Khayela la. Amahlamvu.
Oh, ayichayi bala amakhovula. Amanzi anjani lawo ke amakhovula? Anwandi. Amakhovula aphuma ngapha amakhovula. Emakhaleni. Aphuma emakhaleni. Kodwa emakhaleni sike sathi kwaphuma okubomvu okuthiwa ligazi. Amakhovula wona ke wona njani? Anjani amakhovula? Angumbala wuphi? Aphuma kutheni? Alonda ulawo amakhovula sikuphatheni? Ngilawo. Ulawo. Sitshele phela ukuthi angumbala wuphi. Ufuna uziwakhiphe? Amanye avephume yellow, Amanye analithanga. Amanye anjani? Green. amanye avephume green. Hey, lapho kuyabe sokunzima ngithi. Amanye brown. Amanye brown futhi. Kunzima lapha ngithi amakhovula lawo kanenge umuntu ngathi amakhovula yabona umuntu ezecela amakhala. Ayisonto enhle ngithi nxa umuntu enamakhovula kumele enzeni? Uwakhipha njani kathi amakhovula? Le tissue. Uyasebenzisa tissue kumbe isifinyo. Angithi ilembu lakho leliyane elihle. Ubone njalo ukuthi lihlanzekile, ungasebenzisi izinto ezingcolileyo. Ungasebenzisa ezingcolileyo umvimbano wakho awusoze uphele. Uzabe lokhu ufinya kokuphela. Angithi amakhovula amanzi aphuma emakhaleni. Amanye abe mhlophe, amanye njengokuthi babe lithanga, amanye njani. Usiya ngomvimbano wakho ukuthi unjani. Amakhovula akukuhle ukuthi umuntu abone amakhovula omuntu. Angithi ngakho-ke kumele sibone ukuthi sisebenzisa isifinyo kumbe singasebenzisa itissue, senelise ukuyilahlela ngaphi? Esambuzini kumbe siyilahlele ebhini. Angithi amakhovula. Ngiyathaba ukuthi wenelisile ukulibala ibala leliyane elide. So libhalile Alwande amakhovula. Emakhaleni ethu kumele sibone uhlala kuhlanzekile. Abanye ababona behamba kulamakhovula ngaphandle. Amelanga kube njalo, asikhipheni amakhovula, amakhala ethu ehlale ehlanzekile. Amakhovula. Sokuqedile ukubhala, siyabonga, siqhubekele phambili. Nanku amanye amanzi aphuma emzimbeni womuntu. Akuzama ukubala lapha sibone mahlakanipheni wami. Bala. Amaginqo. Wena kuphela zakuthengela ibhaloyi. Wenelisa ukubala amaginqo. Amaginqo. Kuyini amaginqo? Wake wezwa ngawo amaginqo? Akusitshele Alwandle amaginqo. Wake wezwa ngawo? Amaginqo ngamanzi aphuma emzimbeni womuntu nxa kunjani? Nxa kutshisa kwesikhathi uyaginqa. Mina njengami ngiyaginqa, ngiphuza ukuginqa. Ngani kuyatshisa mbijana sengiginqa amanzi akubone sethi. Abantu nxa bedlala ibhola nxa bedlala ibhola bayaginqa. Yabuthi usiza ukutshisa amanzana asephuma ngaphi? Emzimbeni. Kanengi abantu baginqa ngaphi? Awubona amaginqo ngaphi? Ebusweni langaphi futhi? Lasentanyeni. Ngaphi futhi okujala uba lamaginqo amanengi? Lasemakhwapheni. Angithi ginqa umuntu. Ungaginqi isikhathi eside uhlala ulokhu ungagezanga uyagcina unuka. Amaginqo isikhathi ayanuka. Angithi isikhathi awuyoma ngene ezigqokweni ulale lazo izigqoko lezana uvuke lazo futhi kusasa lokhu uzigqokile. Uzabona ungasontela duze labantu sebefuna ukubalekela ukuthi kade kutheni. Ayanuka amaginqo. Ngakho-ke kumele sinanzelele ukuthi singaginqa. Kumele senelise ukuthi senzeni? Sigeze. Nxa kuzimpahla sikhiphe sigqoke ezingela amaginqo. Angithi so amaginqo ngamanzi aphuma emzimbeni womuntu nxa etshiselwa. Angithi amaginqo lawo. Elokucina khathesi ngifuna sikhangele leli. Akubale sizwe. Osubhalele lithi amaginqo.
Qedise lithi amaginqo. Amaginqo. Amaginqo, amanzi aphuma emzimbeni womuntu nxa etshiselwa. Sasiwabone kakhulu amaginqo ebusweni, entanyeni, emakhwapheni. Siqedile. Yebo, nanti ibala lethu lokugcina sakhuluma ngalo namhla. Awuzama ukulibala sizweni. Ubomvu. Wena kuphela wena. Uyinkanyezi ekhanyayo ekhanya ukudlula ezinye. Ubomvu wena lezinye kulibala. Ubomvu. Kuyini ubomvu abantu? Ubomvu. Kwesinye isikhathi sasikhulume ngomuntu esimbone ekhanye lo mbala okhanyayo ongamnyama njengami. Ukhanya sithi lo ubomvu. uJessica ubomvu. Angithi kodwa khathesi Ilanga libomvu. ilanga lalo libomvu nxa sidweba kaningi salidwebe sikhulume ngalo izolo liyabe libomvu. Kodwa kwanamhla asikhulumi ngalo ngobomvu lobuyana. Sikhuluma ngobomvu amanzi aphuma emzimbeni womuntu okuthiwa kubomvu. Soke wezwa ngawo? Igazi. Igazi. Kaningi ubomvu uphuma lani legazi. Kodwa lona silo gazi. Okuthiwa kubomvu kuyabe kunjani? Isilonda esiyabe sesisidala. Singahlali isibomvu sibe sidala kakhulu nxa ungasifaki imuthi sicina sesiphumani ubomvu. Bakukhama abadala bakhame. Phuma ubomvu lobuyana. Kungaphuma ubomvu uzabona isilonda sesiba ngcono. Ngakho kunanzelela ukuthi ungaba lesilonda faka umuthi usigezise ufake lesawudo ukwenzela ukuthi singabi lobomvu. Singaba lobomvu yabe sesibuhlungu kakhulu njalo yabe sekungena izibungu eziningi phakathi kwesilonda sakho okungaphambanisa impilo yakho. Amawemu. Yebo, amawemusi ayabe Khona sizaba lamawemu. yebo esilondeni. Ngakho ke sinanzeleleni izilonda zethu sihangise siye esibhedlela sigezise ngamanzi alesawudo njalo sifake umuthi ukuthi ungabi lani lobomvu. Ubomvu akubhale ubomvu. Isilonda esesisidala siphuma ubomvu. Nanzelele sisigcine kuhle sibukhama ubomvu bonke buyana buphume. Kwenzela ukuthi singabhibhidli kakhulu. Usubhalile. Siyabonga. Onke la ngamanzi aphuma ngaphi emzimbeni womuntu. Achiyene amanzi la. Angithi sizwana alwande? Ngithemba wena ukuthi uzwisise. Khathesi sengikubuza imibuzo ukuthi uzwisisile yini lokho ebesikhuluma ngakho. Umbuzo wami wokuqala alwande. Akungibhalele phansi. Umuntu ophilayo. Baleni? Ngathi mbhala iphetheni. Yebo, Iphetheni. utshengisa usubhala umsebenzi omusha. Siyabonga. Khathesi ngithi ungibhalele impendulo kuphela, ungabhali umutsho wonke. Bhala impendulo kuphela. Oqala, umuntu okhalayo uphumani? Umuntu okhalayo. Bhala phansi. Bhala phansi. Umuntu okhalayo uphumani? Igazi, inyembezi, amanzi, ubomvu, amakhovula, uphuma amaginqo, uphuma amathe. Umuntu okhalayo uphumani okhalayo? Nxa ungohluleka lapho ngifuna ukubuya ngize kukhalisa ngibona ukuthi uzaphumani. Usuqedile? Sibona umsebenzi wakho. Alwande. Akungitshengisa umsebenzi wakho. Amabala kuvele uwabhala ngakho kamelanga uthathe isikhathi eside. Umuntu okhalayo uphumani? Asambe kwesibili. Alwande. Asihambe umbuzo wesibili. Alwande sisasonke? Ulele khona.
Ngitshengisa phela lapho bhale khona. Ungabhali umutsho, bhala ibala kuphela. Ungabhali umutsho, umsebenzi wokubhala omningi uzabuya ngemva kwesifundo. Kumele ubhale impendulo kuphela. Wo, yebo, qondile lokho angithi. Siyabonga. Wesibili, bhala 2 wakho. Ekumzila number 2. Umuntu olimeleyo uphumani? Umuntu olimeleyo uphumani? Uphuma amakhovula, amanzi, inyembezi, igazi, ubomvu, amaginqo. Umuntu olimeleyo uphuma. Sibone impendulo yakho. Yebo, qondile. Number 3. Umuntu obhibhidla isilonda uphumani? Umuntu obhibhidla isilonda uphumani? Uphuma amanzi, uphuma ubomvu, uphuma igazi, uphuma amakhovula, uphuma amaginqo. Obhibhidla isilonda. Number 3 lo. Asiqhubeke. Bona impendulo yakho. Qondile. Awu inkanyezi ekhanyayo wena uyazwisisa. Number 4. Umuntu olomvimbano uphumani? Umuntu olomvimbano uphumani? Akusibhalele sibone. Uphuma amakhovula, igazi, inyembezi, ubomvu, amaginqo. Umuntu olomvimbano. Uyakwazi ukuvimbana ikwenza? Soxe nakho, akubhali. Number 4 lo. Umuntu olomvimbano uphumani? Kumele njalo unanzelele ukuthi okusebenzisayo nxa uvimbene kumele kube ngokuhlanzekileyo. Ungengezelela umvimbano wakho ukuthi njalo imikhuhlane eminingi. Umvimbano wakho ungasapheli. Asibone lapho bhale khona Alwande. Umuntu olomvimbano uphuma. Uthe uphumani wena? Uthe uphuma amaginqo. Kuthola. Ye, amaginqo sithe ngamanzi aphuma emzimbeni nxa umuntu gijima, umuntu ethithelwa ngamaginqo. Kodwa amanzi, umuntu olomvimbano uphuma emakhaleni la. Uphumani? Umuntu olomvimbano. Ulanda. Uphuma amakhovula uligazi. Uphumani? Alwande. Ye, uphuma amakhovula. Ye, siyabonga. Asambe ku number 5. Ye. Umuntu angagijima ewe uphumani? Umuntu engagijima ewe uphumani? Umuntu engagijima ewe uphumani? Bhala impendulo ka number 5. Ye, uphumani? Igazi. Uphumani? Igazi. Uyasanda kuwa. Ngakho-ke uyaphumani? Igazi. Siyabonga. Alwande, bekukuhle ukuba lawe njalo sikhulume ngamanzi aphuma emzimbeni omuntu achiyeneyo. Sikhulume ngamakhovula, ngegazi, amathe, amaginqo. Lani? Amaginqo asibhalanga. Awubhalanga amaginqo? Ye, okunye nje umsebenzi eminingi sizawubhala ngemva kwesifundo. Angithi bekubumnandi ukuba lawe Alwande. Sobonana njalo kusasa. Usale kuhle. Sala kuhle Alwande. Bye bye.